Pej kumno keren u direktor yang ke Saudi Prolik ya Ronaldo bat kum juru Karim Benzema. Hadin ba Ronaldo la berngem ban plapaj ba ya ke jinglong kabas niu kabadon ka Saudi Prolik. Habakut menta ka ayom. Pej samata kumno jubab corporate director jong ke Saudi Prolik ya Ronaldo. Bat pejru kumno keren kela sa Karim Benzema ya Ronaldo. U direktor jangka Saudi Prolik ula keren kumne ya Ronaldo da keba ulaong ba Ronaldo lawan hang ne tang ban kamai pisa ban pendep ya ka milestone ke jong u henry om de pat wan hang ne da ke jing ich keba khen kerpang ru khamtam ya kali ngila siu ya u da ka dor keba he ka tulop keba remtam na barok ki player ha ka perthai bat ban yarap ru ya u ban poi sia ka sia jarkol bat wat hadin baula penlong da ka strike mereka taruh gidang Christian yu ban yu khur trophy Henry wat hadin kata udang nut ban penmi kum kane ka kentin ban penbut nam ya kalik hasitulup ka perthai kum tau wat la udai player ba pau nam ha ka perthai Henry ha ba pej dai pat wat tang utau player ba wan ha ka top 20 next player ranking kane ke jing keren jong uneu direktor kadai hadin ke jing berngem jong Ronaldo ban that madan ya ke ke ba ulap ula syam ha ka Saudi Prolik ke ba Ronaldo la penlong ru da ka strike ban ombi madan na gamta ka Al Nassr katto kanesin ha kene gibnai ba ladep nang tau Karim Benzema badai parlok player jong Ronaldo mensua ha ka klub Real Madrid pat ula ong kumne Ronaldo la berngem ban mino na kane kalik lada kim ailat yu ban yu khur trophy ha kane kalik kum tau la penlong da ka strike kum taru ka Saudi Prolik kam don lat da kum weipat klam menjur ban ai ya ke jing dawa jong Ronaldo kum ta kam long ke bas ngautenat ban yu ya kum kane ke jinglong na orang ilkai ba pawah ke perthai bat menta ustang ban yaro ya man lau referee kiba yarapan penjob ya ka tim jong u ha kane kalik tang na kapta ke jing mentoi simet bat menta away pa away player ha ka Saudi Prolik la keno ya Ronaldo bat ya ka Al Nassr da ka ba syutu jubor ya ka trophy menta ka ayom kum ta kam sngo tenat ban ui ba kalik ka persyang ban penjob ya ka Al Nassr tang na kapta jong Ronaldo marway ban ya khur trophy bat kane ke jingarap tang na gamta way player da ka basu ailat pan tu ya ka trophy kan penjot pensnu penban ya kane kalik ha ka ba ka perthai brok ka way menta kadang pejkai ya ka drama ka Saudi Prolik kum taru tongin saya pej ke ba Ronaldo unsat that madan ya kita ke jing sniu ha ka Saudi Prolik habakut kane ka ayong kublai sibut